reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza n'iki gitondo cya tariki ya 30, ariko reka mbabwire ngo aka FDLR kashobotse noneho karayenze. FARDC yamaze kubahagurukira abasirikare bari hagati y'igihumbi na 500 ndetse n'ibihumbi bigera ku bihumbi 2 n'imisago nibo bamaze gutegurwa na FARDC, bakaba bagiye koherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru kujya guhigisha uruhindu FDLR ndetse n'abarwanyi bayo. Iby'iyi nkuru tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye, ni mu buryo bwo kubahiriza amasezerano ya Washington, dore yuko u Rwanda rwabwiwe uko rugomba kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi nanone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikaba yarahawe umukoro w'uko igomba kwahashya mu buryo bukomeye umutwe wa FDLR. Rero amakuru aturuka Kisangani ni uko uwitwa General Charigonza ari we wamaze koherezwa kuyobora ndetse no gukurikirana iby'iyo operasiyo, akaba yatangaje yuko FDLR igomba itanga haba ku neza cyangwa ku nabi, ku mbaraga za gisirikare cyangwa haba kumena amaraso nibiba nabyo ari ngombwa. Iyi ni inkubi mbahaye ikaze cyane mwe mwese mugiye kubana natwe muri iki gitondo cy'umugisha n'amahirwe, bifuriza kugira ngo muri bwerekeze amaboko yanyu muhaye muronke. Ndabasaba kugira ngo muze kudusigira ibitekerezo byanyu muri komantiri, mwanakora like, share and comment, ubundi ibintu bikagenda neza. Nkuko nayo ntagiye mbibabwira, amakuru avuga yuko Kisangani FARDC yatangiye igikorwa cyo guhiga abarwanyi ba FDLR hashingiwe ku masezerano ya Washington. Mu mujyi wa Kisangani, umuyobozi wungirije w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, chef d'état major wungirije Jacques Charigonza yatangije ku mugaragaro kuri iki cyumweru tariki 29 igikorwa cyo gushakisha no guhiga burkwari abarwanyi ba Force Democratique de la Libération du Rwanda bakiri ku butaka bwa Kongo. Akimara kugera ku kibuga cy'indege cya Bangkok Airport, uwo musirikare mukuru yahise yerekeza ku kigo cya gisirikare cya Camp General Bauma, aho yayoboye igikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro umukwabo. Mu ijambo yagejeje ku basirikare, General Jacques Charigonza yasabye abarwanyi ba FDLR gushyira intwaro hasi ku bushake, agaragaza ko bashyize imbere uburyo bwo kwishyikiriza aho kurwana. Yagize ati, bashobora kubikora ku bushake cyangwa ku gahato, bagomba kudushyikiriza intwaro. Ntidukeneye kumena amaraso, bagomba kwishyikiriza kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo ari cyo Rwanda. Kongo siho bagomba kuba. Nk'uko ubuyobozi bw'ingabo bubivuga, ngo icyiciro cya mbere cy'ubukangurambaga bwo gushakisha abarwanyi ndetse no kwishyikiriza cyamaze gukorwa kandi cyatanze umusaruro. Abazemera gushyira intwaro hasi ngo bazakusanyirizwa muri Kisangani, ahateguwe by'umwihariko ho kubakira no kubitaho. Amakuru agakomeza avuga yuko abasirikare bari hagati y'igihumbi na 500 ndetse n'ibihumbi 200 bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye koherezwa guhiga aba barwanyi ba Force Democratique de la Libération du Rwanda. Hemezwa ko 45 bya FDLR buri mu gace ka Rucuru. None se bazagira Rucuru bate kandi hari ingabo z'u Rwanda? Ubwo ni ukuvuga ngo zigomba kubanza zikava mu nzira. Ibindi bivugwa muri iyi nyandiko bivugwa ko igikorwa kirimo gukurikiranwa n'umuryango w'abibumbye. Intego ngo ni uguca intege ibivugwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho avuga ko ngo FDLR atari ikibazo nyamukuru. Bityo rero ukurikije kandi ugasesengura neza, uhita ubona yuko ikigenderewe ni uburyo bwo kugira ngo ahubwo noneho u Rwanda barute mu mutego bwa burundu na nyuma, kuko FARDC zatangaza yuko yateguye operasiyo zo gutangira guhiga FDLR, ariko ikagira imbogamizi z'uko u Rwanda rutakuye ingabo zarwo hano muri Kongo. Icyo gihe n'ubundi bizahita bigaragara nanone ikosa yuko rigiye hehe, ikosa rizahita ryigaragaza yuko ryagiye Kigali. Andi makuru uyakurikiranye neza ugasesengura iyi operasiyo, kongera agaragaza yuko ifite ubushake bwinshi bwo kurwanya FDLR, ariko nanone ntabwo ari FDLR, ahubwo kongera agaragaza ubushake bukomeye bw'uko ishaka kubahiriza ibyo yasinyiye Washington. Ubwo rero kimwe mu bigomba guhita byitabwaho ni uko nitangira gukora izasanga ingabo za M23 ndetse n'iz'u Rwanda zitarava muri Rucuru, bigahita nanone byongera bigashyira ikosa kuri Kigali, bikagaragara yuko ari itifuza amahoro, ari itifuza kubahiriza amasezerano ya Washington. Icyo gihe bizumvikana neza yuko Tshisekedi yiteguye kubahiriza ibyo yasinyiye, ariko bihite bigaragaza ko mugenzi we akirimo arabigendamo biguru ntege. Amakuru agakomeza avuga yuko
amakuru ya FDLR akomeza avuga yuko ngo icyiciro cya kabiri cy'iki gikorwa, iki ni icyiciro cya kabiri cy'iyo operasiyo, kuko icyiciro cya mbere cyari icy'ubukangurambaga aribwo sensibilisation bwo gusaba aba FDLR kwishyikiriza ku neza. Icyiciro cya kabiri rero ni ukubahiga no kubafata ku ngufu niba batishyikirije ingabo z'igihugu. Ibijyanye na politiki n'amasezerano, iki gikorwa kiri mu ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'amahoro hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Aya masezerano ari gukurikiranwa ku bufasha bwa Washington. Icyo bivuze muri rusange ni uko Kongo irashaka gukuraho burundu FDLR ku butaka bwayo. Icyo ni kimwe, akoresha uburyo bworoheje aribwo bwo kwishyikiriza n'ubukomeye aribwo bwa gisirikare. N'igice cy'ingamba zo kugabanya umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ikibazo cyo kwibaza rero, ese Kongo izabikora kandi uyu munsi wa none M23 ikiri muri bwa butiriganya bwayo na ya macenga yayo? Ibyo ni ukubitegereza tukareba, ariko nanone ukongera ukibaza uti ese koko abarwanyi ba FDLR niba banahari biteguye kuzitanga mu maboko y'ingabo za Kongo, cyangwa bazafata imbunda bavuga bati ahubwo turarasana? Icyo nacyo ni ikindi. Icya kabiri, icya gatatu nanone cyo kwitekerezwaho, ese koko aba barwanyi ko bagiye gukusanywa bakajyanwa Kisangani, kuki batazajyanwa byibura, kuki batajyanwe byibura ngo bashyirwe hano muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa muri Kivu y'Amajyaruguru? Hagiye hakunda kugaragara neza yuko u Rwanda rwo rwagiye ruvuga yuko ngo FDLR ifite ibyiciro bitandukanye, ngo kandi ngo icyiciro gikuru cyo ngo kikaba kiba muri Uvira. Kugeza kuri uyu munota nubwo Kongo yatangije iyo operasiyo, ntabwo higeze hamenyekana ikigiye gukurikiraho cyangwa niba FDLR nayo yiteguye kuzagira ikizatangaza. Nabyo tugomba kubimenya kugira ngo hamenyekane ikigiye gukurikiraho. Amakuru agakomeza agaragaza neza yuko mu masezerano ya Washington avugwa yuko n'ubundi impande zombi buri rwose rugomba kubahiriza. Ngira ngo ejo bundi Mosade Bolson niwe wabwiraga Martin Ngoga, umuyobozi cyangwa umudiplomate w'u Rwanda mu kanama k'umuryango w'abibumbye, ubwo yarazamuye ikibazo cya FDLR aramubwira ati mwebwe nimwubahiriza ibyanyu, none nimumara kubahiriza ibyanyu ibya FDLR mubirekere Kongo, tuzabikurikirana, tuzareba uburyo kibishyirwa mu bikorwa. Ubwo rero bikagaragara neza yuko Kongo yaba ari wo mujyo yamaze gufata wo kugira ngo ihite yerekana yuko gifite na gahunda yo kubahiriza ibyangombwa byose, ko ahubwo yo ikiyibangamiye n'ikiri kwitindira ari Kigali muri rusange. Nkaba nasoza rero nibaza nti, wowe ukurikiranye iby'iyo operasiyo ya Kisangani yatangijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu busesenguzi bwawe no mu mboni zawe ubona bigambiriye iki kindi? Ibi ni ugutega Kigali undi mutego kabutindi.